Lek ke Hezbollah kila pentip bakin sa penlong ke jenglek buram khadu na ke benta unung yelam bakli jongka Hazan Nasrallah ublah klat ha unai lur ha ka jenglek thombor jongka Israel bat ya kate ke sngi la penbet ban penlong ha ka arpolai terik unam phang kat kum ke jingya thu jong unung yelam ba menta jong kate ke kenhun unayem gazam ha ka sngi ublai Loong ru bakalong kesin ke baning kong e ya ugazam ba un pentikna ba kate ke kenhun kala dap thung ya Hashim Safiyadin kum unong mi bujli ha ka jaka jong Nasrallah ublah klat no ha ka jenglek thombor jongka Israel ha urisa men syamsdam Namar kata loong bakate kakenhun kan lek buram khadu ya usia feden ru ha kate hi kajuk kasngi kum ta loong ba usia feden entrepreneur buram kum secretary general ane unong yelam ke Hezbollah namar bakate kakenhun kalajit ya His Eminence Syed Hashim kum secretary general Henry Ula Kolon yapno ap deng kacing yakun bat ki shipai Israel hakalai tarik uleber shisngi ne asngi shwa ben bena ya Antep ya Nasrallah hakirut jong kanong ba Beirut Hakawe ke jaka ke bakate ke kenhun ke ladab jit kerpang hapdeng ke surok kat lingsun ke barimbat ke batamai kat bayu usia fedin pat entep hakasnong trai jong hadir ganun ke badan hakapang syati jong ke Lebanon.